Zdravo svima i dobrodošli u Pepeljugin rođendanski mesec. Ovog februara crtani film Pepeljuga slavi svoj 75. rođendan. Tako veliku godišnjicu ovog čuvenog filma sam odlučio da na svom kanalu obeležim tako što ću svake subote, tokom ovog meseca u 13 časova, objavljivati po jedan video posvećen upravo ovom divnom crtaću i njegovoj očaravajućoj junakinji. U ovom prvom Pepeljuginom videu sa vama ću podijeliti sve zanimljive i neobične činjenice o ovom bezvremenskom Disneyevom klasiku. Glavna junakinja ovog crtanog filma je Pepeljuga, devojka koja je primorana da izigrava sluškinju svojoj maćehi, gospođi Tremaine, i svojim polusestrama Anastaziji i Drizeli. Uprkos velikim naporima, Pepeljuga ni u jednom trenutku ne prestaje da sanja i veruje kako će se jednog dana njen život u potpunosti promeniti na bolje. Do te velike promene dolazi kada kralj organizuje bal sa ciljem da svom sinu pronađe devojku koju će oženiti. Uz pomoć svoje dobre vile i njene čarolije, Pepeljuga odlazi na bal i tamo upoznaje princa. Njih dvoje provode predivno veče u zamku i sasvim je jasno da se polako zaljubljuju jedno u drugo. Međutim, njihovo čarobno veče se prekida kada otkucaj velikog sata ukaže da je stigla ponoć. Tada Pepeljuga mora da napusti zamak i krene kući, jer će vilina čarolija izgubiti svoje dejstvo. Dok beži sa bala, Pepeljuga za sobom slučajno ostavlja svoju staklenu cipelicu. I upravo će ta staklena cipelica Pepeljugu odvesti do života o kome je oduvek sanjala i ujediniti je ponovo s princem. Na samom kraju filma, Pepeljuga se udaje za princa i postaje prava princeza. Crtani film Pepeljuga je premijerno prikazan 15. februara 1950. godine u Bostonu, u Massachusettsu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali slabo je poznata činjenica da je Walt Disney zapravo otpočeo rad na ovom filmu mnogo pre toga i da je nameravao da ga objavi još početkom 40. godina. Međutim, jedan nemili događaj je u potpunosti poremetio Waltove planove i naterao ga da prinudno zaustavi rad na mnogim crtanim filmovima, uključujući i Pepeljugu. A velika neprilika o kojoj je ovde reč je početak Drugog svetskog rata. Walt Disney je izbacio 4 dugometražna crtana filma tokom prvih godina rata, a to su bili Pinokio, Fantazija, Dumbo i Bambi. Ovi filmovi su u tom periodu doživjeli ogroman neuspeh, jer nisu mogli da se prikazuju u bioskopima evropskih država, zbog ratnog stanja. Zbog toga je Walt Disneyev studio izgubio puno novca i zapao u mnoge dugove. Zapravo, do 1947. godine, studio je imao preko $4 miliona duga i bio je na ivici bankrota. I zbog toga više nije mogao da stvara dugometražne crtane filmove. Umesto toga, u periodu između 1942. i 1949. godine, ovaj studio je objavljivao drugu vrstu crtanih filmova. U pitanju su bili kompilacioni filmovi, odnosno filmovi koji se sastoje od nekoliko kraćih segmenata. U tim filmovima svaki od tih segmenata može biti zasebna priča, ali su oni češće povezani zajedničkom temom ili stilom. Neki od Disneyevih kompilacionih filmova iz ratnog perioda su Pusti mašti na volju i Vreme melodije.
Ti filmovi su pomogli Waltu da zaradi dovoljno novca kako bi on i njegovi animatori ponovo počeli da stvaraju dugometražne crtane filmove. I tako su 1948. godine odlučili da nastave produkciju crtanog filma Pepeljuga. Veliki trud i mnogo novca je uloženo u pravljenje ovog crtaća. Zapravo, procenjuje se da je stvaranje ovog filma Walta koštalo skoro $3 miliona. I kada je rad na njemu konačno bio završen, Disneyev studio je ponovo bio pred bankrotom i njegova sudbina je zavisila od uspeha ovog filma. Srećom, Disneyev trud i naporan rad su se isplatili jer je Pepeljuga ostvarila veliki komercijalni uspeh. I Waltovom studiju je donela zaradu od $85 miliona. Pepeljugina popularnost je spasila Disneyev studio i omogućila mu da nastavi sa stvaranjem dugometražnih crtanih filmova. Pepeljuga je Disneyev 12. klasik i ujedno prvi klasik koji pripada Disneyevom srebrnom dobu, periodu koji je trajao od 1950. do 1967. godine. Radnja ovog filma smeštena je u Francuskoj tokom 17. veka. Tačna godina nije poznata, ali su Disneyevi obožavaoci na jedan veoma simpatičan način uspjeli da utvrde da se radnja ovog crtaća odvija tokom meseca juna. Oni su primetili da je sat koji je na početku filma prekinuo Pepeljugino pevanje zazvonio tačno 6 puta, što ukazuje da je u tom trenutku bilo 6 sati ujutru. Kako je svitanje otpočelo nekoliko minuta pre tih otkucaja, zaključili su da je sunce tog dana izašlo u 5 časova i 55 minuta. Baš kao što to biva u Francuskoj nekoliko nedelja pre letnje dugodnevice, koja se uvek događa između 20. i 22. juna. Ovaj detalj im je ukazao na to da se ova scena odvija tokom ranog juna, neposredno pre početka leta. Trag koji je dalje potvrdio njihovu pretpostavku bila je bundeva koju je dobra vila svojom čarolijom pretvorila u kočiju. Naime, u junu bundeve dostižu težinu koja se kreće između 9 i 18 kilograma, što odgovara veličini i težini bundeve prikazane u ovom filmu. Dakle, obožavaoci su na jedan pomalo šašav način uspjeli da dokažu da se glavna radnja Pepeljuge odvija tokom meseca juna. Zanimljiv je i podatak da se za audiciju za pozemljivanje glasa Pepeljugi prijavilo ukupno 310 devojaka. Glumica koja je na posledku odabrana da Pepeljugi pozajmi glas u originalnoj engleskoj sinhronizaciji ovog filma bila je Eileen Woods. Ono što je jako zanimljivo je činjenica da Eileen uopšte nije ni znala da se prijavila za ovu ulogu. Naime, kada je audicija za ulogu Pepeljuge otpočela, Eileen je za svoje prijatelje napravila nekoliko demo snimaka na kojima je pevala neke od pesama koje će se kasnije naći u ovom crtanom filmu. Njeni prijatelji su potom te snimke poslali Disneyu lično. I kada je on čuo Eileenin očaravajući glas na njima, odmah je znao da je pronašao svoju Pepeljugu. Ubrzo ju je kontaktirao i ponudio ovu ulogu, a iznenađena Eileen ju je drage volje prihvatila i na taj način, sasvim slučajno, postala glas jedne od najpoznatijih Disneyevih junakinja. Verna Felton, glumica koja je u ovom filmu pozajmila glas dobroj vili, takođe ima veoma zanimljivu priču vezanu za svoju karijeru glasovne glume. Pored svog rada na filmu Pepeljuga,
Verna je takođe svoj glas pozajmila i mnogim drugim junakinjama iz različitih Disneyevih filmova. A te junakinje su gospođa Jumbo i zla cirkuska slonica iz filma Dumbo, kraljica srca iz filma Alisa u zemlji čuda, tetka Sara iz filma Maze i Lunja, dobra vila Cvetana i kraljica Lea iz crtanog filma Uspavana lepotica i slonica Winifred iz filma Knjiga o džungli. Dakle, Verna Felton je imala baš dugu karijeru glasovne glume u Walt Disneyevom studiju. I verovali ili ne, ona nije jedina glumica iz filma Pepeljuga sa ovakvim glumačkim iskustvom. Glumica Eleanor Audley, koja je u ovom filmu pozajmila glas Pepeljuginoj maćehi, gospođi Tremaine, dala je svoj glas i Grdani, zloj vili iz filma Uspavana lepotica. Dakle, Eleanor je baš volela da glumi zlikovce u Disneyevim filmovima. Slično tome, glumac Jimmy McDonald, koji u ovom filmu pozajmio glas miševima Žaku i Gasu, kao i glasne efekte Pepeljuginom psu Brunu, je takođe davao glas i Mikiju Mausu i Plutonu u crtaćima koji su izlazili tokom 40. i 50. godina. A glumica Betty Lou Gerson, koja je u Pepeljugi bila naratorka, takođe je pozajmila glas i podmukloj Cruelli de Vil u crtanom filmu 101 Dalmatinac. Još jedna veoma zanimljiva činjenica o ovom crtanom filmu je da se, izuzev prologa u kojem saznajemo kako je gospođa Tremaine ušla u Pepeljugin život, kao i epiloga u kojem se Pepeljuga udaje za princa, zapravo čitava glavna radnja ovog filma odvija u roku od 24 sata. Pepeljuga ujutru ustaje i obavlja svoje dužnosti po kući, kraljevski bal se odvija iste večeri, a sledećeg jutra Pepeljuga isprobava staklenu cipelicu i dokazuje da je ona bila devojka koja je plesala s princem na balu. Pored svega toga, kada je Pepeljugina haljina u pitanju, važno je napomenuti da ona zapravo nije plave boje. U filmu, haljina koju dobra vila stvara uz pomoć svoje čarolije je zapravo srebrne boje. Međutim, tokom 90. godina, kada je oformljena postavka Disneyevih princeza i kada je Pepeljuga postala deo tog serijala, zaposleni u Walt Disney kompaniji odlučili su da promene boju Pepeljugine haljine u plavu na svim reklamnim sadržajima i proizvodima, jer su smatrali da zbog svoje srebrne boje haljina previše podsjeća na venčanicu, a ne na balski kostim. Zato danas gotovo svuda vidimo Pepeljugu u plavoj, a ne u srebrnoj haljini. Jedini trenuci iz filma u kojima Pepeljugina haljina izgleda kao da je svetlo plave boje su scene u kojima ova junakinja šeta po kraljevskom vrtu s princem. A to je sve zbog toga što je napolju mrak, a senke koje padaju na haljinu je čine da izgleda plavo, ali je ona zapravo srebrna. Ono što je takođe veoma interesantno u vezi sa ovim crtaćem je što ime Pepeljuginog princa nikada nije otkriveno u samom filmu. Međutim, dopunski materijal i starije verzije scenarija nam otkrivaju da se princ zapravo zove Henry, iako ga svi u filmu jednostavno nazivaju princem.
Izuzetno zanimljiva činjenica o ovom filmu, za koju malo ko zna, je ta da je Walt Disney unutar njega sakrio jednu predivnu metaforu. Kada je kralj Vojvodi naredio da pronađe devojku koju odgovara izgubljena staklena cipelica, Vojvoda ga je upozorio da cipelica neće odgovarati samo jednoj devojci, već mnogima. Iako je to bila istina, samo je jedna devojka, Pepeljuga, mogla da posjeduje drugu staklenu cipelicu. Na ovaj način, Disney je želeo da poruči kako na svetu mogu da postoje mnoge lepe devojke, ali samo će jedna od njih biti nečija prava i iskrena ljubav. Sve ove zanimljive činjenice Pepeljugu čine zaista posebnom. Te nije ni čudo što se ovo delo smatra jednim od najlepših i najvoljenijih crtanih filmova svih vremena. Čak i sam Walt Disney imao isto mišljenje. Eileen Woods je jednom prilikom izjavila da ju je Walter lično otkrio da mu je ovaj film jedan od najdražih među onima koje je stvorio, a da mu je Pepeljuga omiljena junakinja jer se u mnogome poistovećivao sa njom. Poput Pepeljuge, i Walt Disney je cijelog svog života naporno radio i nikada nije odustajao od svojih snova. I sav taj trud i vera su se isplatili, jer je on uspeo da ostvari neopisivo veliki uspeh u svetu crtanih filmova i postane jedna od najznačajnijih ličnosti u industriji animacije. Walter je takođe i veoma često isticao da mu je najomiljenija scena koju je njegov studio ikada nacrtao ona u kojoj dobra vila Pepeljugi menja haljinu uz pomoć svoje čarolije. Dakle, kao što možete da vidite, istorija i proces pravljenja Pepeljuge su bili podjednako zanimljivi i uzbudljivi kao i sam crtani film. Očigledno je da je Walt Disneyev studio uložio mnogo truda i ljubavi u njegovo stvaranje, te nije ni čudo što je on i dan danas toliko slavan i voljen. Njegova očaravajuća priča nastavlja da inspiriše generacije, pokazujući da čak i najneverovatniji snovi mogu postati stvarnost uz malo vere, hrabrosti i čarolije. I to bi bile sve zanimljive činjenice o ovom predivnom crtanom filmu. Voleo bih da znam koja od njih vam se najviše svidela, a koja vas je najviše iznenadila. Da li možda vi znate za neku zanimljivost o ovom crtaću koju ja nisam spomenuo u ovom videu? U svakom slučaju, želeo bih da vam se zahvalim na pažnji i što ste mi se pridružili u proslavi Pepeljuginog rođendana. Ovo je bio tek prvi video posvećen ovoj Disneyevoj junakinji, a sledeći stiže već naredne subote. U njemu ćemo pokušati da odgonetnemo ko je bila i kako je izgledala Pepeljugina majka. A do tada vam šaljem puno pozdrava.